Hello! Hello, Philippines! Kumusta kayo amin kakabsat ken gagayem? Kaya amin na pong agbuybuya diti liwliwaken ray aw dagiti OFWs nga Ilocano. Hello, hello! Hello kada kayo amin na pong awan ti labas na. Thank you very much. Maantayo apo ti maantayo ti mangantayo apo iti mangantayo ti naga natin. Hello, first thumbs up kuno September 11. Hello, September 11. I-share mo ating ate. Pag-share mo ating ate. Pag-share mo dati live streaming ko. Thank you kada kayo amin nga wanti labas na kaabsat ken kagayem. Thank you. Agayap kay mantika kadwa tayo dito. Guri kayo. Yonatan. Okay, hello. Gutay agi kuanak pa po. Agi share nak pa dito. Ayun natin pag-share kito. Share dan. Share. Happy watching kada kayo amin kakabsat. Ayan. Thank you, thumbs up po. Hello, kadagiti 2 million in the house. Agyamo nakiti panagbuy-buya yo amin na po. Okay. Makay. Happy watching everyone. Kada kayo amin nga buy-buya. Okay? 3 million in the house. Kakabsat ken gagayem. Padaanan niyo apo iti Iwan. Amin nga buya tapo amin nga danagan na ditoy ala tinagan no nagan niyo apo mapanken dato ayan iti naga natin present kayo may pangken dato yan ti pagrapol ko iti may isang baboy nga native nga ni dubakelan agbaling makabulan nang kakabsat ko 45 days iparapol ko dito YouTube channel dati may isang baboy aming agbuya ti YouTube channel kasali po yung mga bakit may isang baboy nga native imbaga ka po tong palok. Gure kayo. Hello. Press, kayo pa yun ini. Nawanin na, mga nagamin na po dito yun, mga nakiti iti sopas na ganatin, payless. Medyo na wara dati yang ko, iso nga guri kayo, tagdarakpay lang da kayo magbuy-buya, may isang baboy padaanan nyo, mga April 2 nga April 15 siguro, basta may isang baboy nga burias nga native nga 45 days, iparapol ko apo dito YouTube channel iso nga aming agbuyat at taapo siyempre ipang ko dito itinagan nyo tinagan nyo nagnagan na po dagiti dimulong nga pa naka monetize iti YouTube channel ko kas naikarik kakabsat naganak dati baboy ko 7 tiba ti anak nang may salang at abakon nyo mo alam nga iparapol ko amin amot dalang may sa po di agi man naikarik nga may iparapol iso nga da kayo nga buya po santak nga buya nag-live na ti YouTube channel numala tinagan nyo tapno adanagan yun to numarapol dito yung unag iti tambiolo tayo dati tinagdagan yon ay nya oras sir ka April 13 kasi Ramadan ton TBC kami tong konada kakapsat ala po kano kading malpas ti Ramadan kano kayo Dato yung aldaw kakabsat ko naglalay blatin ubrak naglive nakti Facebook naglive nakti kumu aglive akman into YouTube channel na po nagsala-sala nak yan di pa yung anyo pa yung mot nga i-share daji sala mot da kayo magbuy-buya mo share yung mot kakasi na nagsala-sala patano lang uspa-usumang kayo di kayo pa yung anyo pa yung nga i-share yung daji sala mot kakabsat mot September 11. Ipang ko dito 11. Mapanan. Present ko na yun tayo. Agala tinagan yon. Next ni Escoba Queen. Abugag tinagan na datoy. Escoba Queen. Hello to Escoba Queen.
Escobar Queen, bagam to tinaga mo niya tinaga mo na napanan. Hello to Escobar is the same Daniel C. Apo sino katak lang tinagang ko. Opo, Daniel C. Hello September 11 Manang Lina. Hello Manang Angelina Cortez. Angelina Cortez. Happy watching kada kayo aming kakabsat. Pakishare man apo dati live streaming ko. O patpay lang ni Manang Angelina Cortez ni Escobar Queen September 11. Excuse me yo nga agbuya kayo ti YouTube channel ko tano ti kastapo dagiti mayat nga agbuya. Kasali danto nga marapol dati dagiti nagnagan yun amin dagiti nagbuybuya kanya kiti naglablabas nga live streaming ko iti YouTube channel lalo di agpapado na ka po iti WH.2in dagiti nagnagan nyo kakabsat iso nga no nagbuybuya kayo idi kung kayo nagbuya kung agbuya kayo kadagiti nga masangwanan na po sabay nga dumakkel dati baboy ta may sa bulan nan may sa bulan na into no nya katata 20 makabulan na idi 19 gayam dagiti baboy ko kakabsat may sa kadakwada iti marapol ditoy bali pito ti anak da idi rayaw idi iso nga dadi may sa ngayon parapol ko idi niliwliwa naala tapos dua ko maidi parapol ko mamgabutahan hanga na tuloy ti paragparapol ko ni rayaw kakabsat naganak ti pito iso nga tapno lang agtultuloy mo't apo iti panangtid ko iti rayaw kun liwliwa kada kayo kakabsat kas na ikarik kadagiti amin nga nabuybuya iti YouTube channel ko apo iti agor uray nakapo iti mapuno nga ti WH ko apo ma-monetize na inurnong ko amin dagiti nagbuybuya iti kada rabi kada aldaw ditoy tapos kasali kayon to na po nga mabunot itinagan na may sa kadakwada iti mangabak iti may sa nga baboy nga buryas nga native nya kaya yo babae lalaki. Hello kada kayo aming kakabsat. Happy watching. Hello September. Hello Tisay Santiago. Hello Tisay Santiago, ikang katikom Tisay Santiago. Ayun na tadi Tisay Santiago to yun. Tisay Santiago. Okay, Tisay Santiago, ikang katikom Tisay Santiago. Okay. Tisay Santiago sino datoy? Tisay Santiago. Tisay Santiago. Hello Tisay Santiago. Makamu kay to dinagan nyo, birukan kay to mo talagang mabunot kay to kanya nga ron. Hello, Tamsat Dan, Jemery Lawandasan Lukson. Kanayong ko agbuya dito ni Jemery, baka mabunot mo di may isang baboy asa sa digla nga pangalaan da jay bulala di payagam da jay abakon nyo kakabsat. Agpaypay so atoy hamnang agsawsalawasaw kakabsat, ta narigat. Hello Jemery Wandasan Lukson, Jemery. Basta mag-live na Jemery, iti YouTube agbuya ka Lukson. Nagsasalawa-sawa po. Jemery, danagan mo, Jemery. Sino pa? Diyan. Hello kada kayo aming kakabsat ken gagayem. Hello, Tisay. Okay. Diyan. Hello ading September 11 ko na. Hello kada kayo aming kakabsat. Hello Jemery. Hello Jemery. Nagadu nga patalastas na mo dati niya malalagi nagnagan yun eh. Agadu dati agparang-parang dito ayan ti computer ko kakabsat. Hello. Kada kayo aming agbuybuya. Lako buyaon nyo mo dahil sala kun agsala-sala nagmamaslag mamauyong kakabsat nga urijak mo. Hello to Arceli Lizardo, danagamon. Arceli Lizardo, danagam mo ti babuyan. Sino pa iti dadtoy? Agpaypay so ato apo nagsasalawasaw talagay pabulak no naikarik kakabsat kung gagayem. Cynthia Berga, good evening. Aglako ka man ti tagumatang nak ko na. Jemery mano ti katangam Jemery. Kasi daji baboy ko gamin adda kinagiddan na nga naganak nga karuba mi ka agbirbirok iti gumatang iso nga no kaya mo mabalin nga papanam daji balay kasi daji pay duty gamin ilako pay ni ading iso nga no sino gumatang iti native nga baboy kakabsat ibagayo laeng patarastas. Hello to hello 2020 binuyo kon sir salamun ngay pamindwak pay ko na. Hello to 2020 hello to 2020 ayan 2020 danagamon may isang baboy data ti katapat na po. Imbes nga ba kayo
Mapang kayo, agjagjagil lang buya-buya ti diyam ang mga agla-live. Aglayag buya kay lata kanya kunta sigurado. O, dito tinagnagan yun no, mabunot to ako. Gasat yun kung saan. Better luck next time kakasat aganak pa yun. Hindi manayunan to manin. Nya? Jemari Wandasan Lokson, happy watching kakabsat. Magitang pabilit sila. Okay, happy watching kata kaya amin. Manu may sa sir ko. Apa iti ata ti jak amo Jemari siyempre kita nyo ti kadakkel nakakabsat ng ni Manang Angelina Cortez gumagatangan na ano adyo pat. Dajilim aji pitong anak na po may lasin iti maysa inom. No gatangan ni Manang Angelina tupat puno talo at dapay paralako nga talo ang kakabsat na gayay pito ta nagpipintas da nga babatit. Bali 45 days na pipintas din na po 45 days nga ilakok ta no sigurado nga agbyag hanga tay mga 40 days lang nga anta no sigurado apo ta masapul da kanu ti pagpakanda nga tay mga gamin ni baboy nagsimsim dai so nga pataklat nga muna palumugak nga muna po pa bagak nga gatangan da iti kananda tapno napipintas tumo lang. Hello to Hamad Alaybani, Jay Paisley Luatisco Baquin. Okay. Madami, no? Okay. Kaya nang bubuya ti siyak. Siyak ti mahal kita. Ti say mahal kita. Sika di mahal kita. Okay, Hamad Alaybani, Hamad. Hamad. Api, Hamad ko, kasano ng mga bakati baboy ko, kwakamot. Alaybani. Okay. Ng mga bakati baboy yun, Alaybani. Hamad Alaybani ko, kwa kamot, kwa iti kamot. Escoba ay ading gem, jak gamin unay ti Facebooken, more on YouTube ako gamin ko na ni Escoba. Hello Tita Hamad Alaybani, happy watching ka na kayo aming kakabsat. Okay? Thank you very much ka, dagiti siya mga buybuya, dagiti siya mga milyon nga buybuya kakabsat. Alakay i-like you mutin, dati kwa kon, dati salak di jay Facebook page. Isuportaran nyo matawi, share nyo apo tapag viral nyo, tadyak unang mo kansya, agsala, yak pa yung nagkansya, ng naling na, agiling, gasam data. Anang naling agsala ka, kapsat, trying hard, dancer, tinumutibiyang, tadyak pa yung mo, kasla nakati napakulang at tasino og sala na ang ko mo nga ikembot da ubot ko. Adamid dananang sir daw dananang. Ang mga naktichis ag palumuga manen. September 11 happy watching. Ag biji naklatan sir baka maturog ko. Masapanak na bigat. Nyati biji bak Nyati biji in-share ko tayo pas ko binuya sa kung man ang Angelina Cote. Makas usumak ay salak kakabsat. Kantyawan dati ta may ajikin-nikinik na agum-gumintang na kahit. Madanagan na. Ang pinabuya ni Mami may ta madama langoy na. Ang manang Angelina. Nakadungay niya upload ko nga sala-sala ko pakalaglagya pa kapo basta nga po kaw iti Facebook page ang mapukaw iti YouTube iti Facebook at dan tulat tadagi dyan. Kira nyo? Magkataan 9 siya mga bubuya sa kapulo. Mag-share kayo po. Ay Maribel, daka kay Maribel. Buti surat ko baka mga bakati baboy. Makabulan di babuyin ng mga ramidik po nga 45 days. Maribel Lizardo. Dato yung Maribel na pimasok tabay sa kababuyin. Sino pa iti dito agayab kay man si kayo. Agayab kay man ti agbuya. Escoba, Lina. Ay, Manang Ruby Galapon. Happy watching, Manang Ruby Galapon. Thank you very much for watching, Manang Ruby Galapon. Adanaga mo, Manang, gimay sa kababoy na Ruby Galapon.
Uri ta mayat iti tano, uri kagasadag tayo, nalakayo lang masarakan diyan na numunga balay yung apo, pang kailan di payagan is, balisteros kagayan, adento ni ading katlingan nga, adanto ni ading katlingan nga mga kwakanyayo. Matulog na kung sir, buya itulatan bigatan palubos na po Diyos ko na ni Apo Hamad Alayban. Okay Hamad, thank you very much Hamad for joining. Okay, ginana kayo na po. Ruby Galapon, hello, good evening sir. Hello Hello manang Ruby Galapon, nabuyam datay salakon. Ag-message kay mot Bennett. Hello Bennett. Bennett Lizardo, o duwa ito yung account ni Maribel. Bennett, dato yan, may isang baboy. Shoot ko yun. Present, kuno ni manang Angelina Cortez. Thumbs up, down po, kuno ni Bennett Joy. Kasla, agmaya nga pugot, ag ito iba, bantaya kon por Diyos. Ay manang Angelina, apa niya, katkuon dagita niya, ti bantaya mga dagita manang ubing, lalakay, babakot, tunon niya. Hello, Cheryl Lakaden, happy watching Cheryl Lakaden, gure katikangkati ko. Okay, Cheryl Lakaden, gure kayo, tekang kayo ti jacket yun, da kayo apo nga buy-buya. Cheryl Lakaden, happy watching Cheryl Lakaden. Agyaman akmadit kini Cherry. Hello Cherry, happy watching Cherry. Nandiyan ka na Cherry, nanonood ka na dyan. Okay, Cherry, happy watching. Kumusta ka na Cherry? Okay, Cheryl Lakaden. Cheryl Lakaden. Hello to Cheryl. Cheryl Lakaden. Happy watching Cheryl Lakaden. Okay, may entry ka na dito Cheryl Lakaden. At tapos si Cherry Castada Matches. Cherry Matches. O isang baboy ito isang biik na native. Ang pananalunan nyo, basta i-notify ko na lang kayo, i-chat ko, ipopost ko sa Facebook page kung kailan ang raffle nito. Yan. May isang biik, may isang buryas nga baboy. Baton nyo kakabsat ken gagayam. Hello Cherry, kumusta ka Cherry? Kumusta ka Cherry? Happy watching ka na kayo amin kakabsat. Ag birthday ati balasang alagag Sir Pimanaw naganagdak siya ti pag pinagbantay da kinamat danim pupuk ku ida nagadudal la pumanang. Kita manang no agdadakay da. Manang Angelina kita no agdadakay da kita ay wala mababalasang babaro lapaw. Hello to Manang Bernie Nator. Thank you very much for watching. Hello to Cynthia Berga. Alak na kita na ganyo po kasayang dati abakan nyo nga baboy. Cynthia Berga. Hello to Cynthia Berga. Cynthia Berga. Kabsat. Okay. Cynthia Berga. May isang entry meet. May isang baboy nga native nga parapol kunto dito YouTube channel. Hello to Manang Bernie Nator. Nakita dali nga nag-post lang kami ni Jay Kutatay. Bernie Nator, may isang iti entry mo manang para iti marapol nga burias nga baboy nga 45 days. Into no baka April tun nga tan kakapsat no April nga tapos no April 20 dependento apo ta makita kung no 45 days tadarakkel dan makabulan dadi kalman dagi baboy na po nga pito. Anak di baboy ko apo nga kadwa ni liwliwa ken rayaw idi kasi adda baboy idi nga imparapol ko apo nga agnagan ti liwliwa adda rayaw ni rayaw iparapol ko kuma idi nga magaputamok nga dakkelan ang ko nga imparapol kakabsat pinaganak ko tadwa nga babae idi iso nga naganak ti pito iso nga ipa-rangkap ko lang nga kada kayo amin apo nga nagbuybuya iti YouTube channel ko dagiti nagsakripisyo nga nagbuybuya po tapno lang ma-monetize dito YouTube channel tinumutibiyang so nga nagbuya kayo po lang lagi pin yung mga thumbs up 12 kayo nagbuybuya tapos walwalo ti thumbs up na. Hello to Manang Bernie Nator, happy watching. Guri ka man ta alangkangan moderator. Hello Maribel, apay nga godwa ta ulom lang makita. Apay nga godwang maulo ka. Amo manang na yun, nagdumuga nga tatatay Cheryl Lakaden mo rin siya sir, nakita nga impos mo nga live ka dito YouTube. Ako na laro doon, siyempre nagposak no ka. O kasi titulagan nyo, once nga nagpost na iti Facebook page nga live na ti YouTube, suro tunda no ka. Ta nag-live na pa iti ko mo, nagpintas di live ko di ko mo tatay, di kayo masimbra. Hello to Cynthia Berga. Hello ading Lina na bayag nga dito nagkadua nga nagbuya dito iko na. Pang third thumbs up nakitay sir ko na. Hello
Ano, thumbs up kay maka, agkwa kay mutan, ag-comment kay mutan, apay madi kay makakomment no ka ditoy. Oh, Bird, nakitak mo, kuno ni manang Berninator. Ay, thank you very much manang Berninator. Nagmalmalom na ka po, nag-live iti Facebook page tayo. Nagpas na ka nag-live ti Facebook page, nag-live na iti Kumu. Ada na di Kumu. Nalpas na nag-Kumu, nakapanunutak, nag-record na ka po iti, nag-record na iti salak nga dua. Oh, nagsukat-sukatak. Awan mo ni Mami May iso nga sinamantalak kakabsat ta nagsala nak tabuybuyaan nak sigurado nga kantyawan nak iso nga intakaw kun iti intakaw ko na po iti nagaramid iti video nga nagsala-sala nga nagkinukinod iso nga hello to manang Cynthia Berga, happy watching Cynthia Berga, ad moderator ka apo, thank you kada kayo amin. Hello ading nabayag tara din na hello nakitakmot uray siyak nakitakmot ko na niya po Cynthia Berga. Hello ati Ruby tatamet lang ag-live ni dito tatana lang ag-live dito YouTube channel apo ta tayag kag paypay amin adda nakti Tenerife mapan nakgila gumera nga agtrabaho agpa part time nakabsat isong ano nag-live na iti YouTube iti Facebook page di jay makita yung hanga kasto iti pag-live back isong dadjay naknukan. Baga naman yung agsublina ko na po, kalpasan iti sa nga pulungal daw, isong agsublina ko manin sayang. Sayang nga kabsat, live nga live to obrag ko. Masapul mo iti kwarta kadal daw, isong kurang datay 1,000 euro nga airtech iti kada bulan, nohan na ang mapanag takaw-takaw agtrabaho di jay may nga isla. Kasi biyahe na kita long oras kakabsat, barkunak, sa nagtoglugan iti bas nagpangato agbas na nga muna ti may sa oras santo agdisaagak malanak to ti barkok may isang oras tumanin na jay sarak to agdisag manin malanak tuman ti may nga bas umuli nak tumanin ti may sa oras iso nga talong oras ti biyahe apo kaslanak abroad ti sabali nga isla nagabroad ala di ti Tenerife mapanaman sa sabali nga isla iso nga triple abroad from Philippines to Tenerife to La Gomera kaabsat iso nga mahangkay mas daw no awan nak diti balay sa kapo kasi ti style ko may sa nga Domingo sa nakto subli dito yung Tenerife no ka umay nak dito yung may ko pasyaran da Mami May pasyaran umay ko iliwan dagiti ubing agraman dati nagwaran tubing gasam data sa kakatawa Omar TV, happy watching Omar TV. Kumutong kan sa kasta nagadot pampapanganam nga agla-live ko na. Awan, adong haan na kumutong kapsa ta nagleng na nga lumamot, gasam nagleng nga lumamot toy hostiliwliwa. Tara apo open ti makan di jay ammi aglalok ti ulot-ulot tuak kadaglalok mga kasaba mga kagwa abukado kadaglalok apo. Hello to Omar TV. Omar TV, nya nagam mo iti Facebook Omar TV kasi no mga baka ditoy adaba ko nga may isang native nga baboy into no agparapola ditoy YouTube. Dati na Omar TV isut ko datoy entry mo iti para iti YouTube channel may sapo nga baboy nga burias. Ayan na Omar TV. Okay. Yan na po Omar TV, danagam mo. Datan Omar TV o Omar TV. Ayan, pimasok. Sino ba ito dito? Ni Manang Berninator, naalaksatan. Berninator. Adan, datanagan ni Manang Berninator. Sika, euro na tatanser, po, manang ka, basit, lalo, kada Domingo na, kasi doon ko, ano gawid akon, agawid akon, ibabulusan tumate, senyor ate, sweldo kon, nagadunto ba nga, ipapabalon da nga, balong-balong kon, di pa kayat, special treatment kakabsat, Egalam Rosie. Hi Sir Rod na imbag nga rebim. Magali. Egalam. Oy, laglagipin nyo ano, may sunto ti mabunot na gitinagnagan nyo dito. Masapul nga bagayon to kanyak apo iti thank you host. Masapul nga bagayon to kanyak tagpaypayso nga nagan nyo. Sa pangipanagard aje abakon nyo nga may isang baboy kakabsat no mabunot na gitinagan nyo. Egalam ti Rosie. Aramidin ka nga ikang kay ti jacket mo ko na lamis kabsat. Ang thumbs up kay mut Okay, Omar TV also MRTV. Omar TV, thank you host. Kuna na. Mabaling kay gibabati balbala yu gayam. Oy da kayo nga da YouTube channel na si kayo nga kwa ni Elisel Sugar data po Omar TV. Okay, aming dabalay na ditoy. Mabalin kayo po nga gibagsak agdidikit kayo ditoy. Ayang ko agi babakay ti balayo kakabsat kin gagayam. Omar TV ala ata sir. Omar TV.
Thumbs up, dan ko na ni Manang Ruby Galapon. Omar TV, alaga ni Maribel. Omar TV, datuyin, simrakan. Shak Data, Eliser Sugar. Apo. Kung ano, Eliser Salt datoy. Egalam Rosie, adan. Egalam Rosie, simrakan. Shak Data ni Eliser Sugar. O, di Manang Bernie na torkin ni Eliser Sugar. Agbuyod ang adwa. Gasam data. Kaso nung agi kabil ti balay dito, sir, kung na. Okay, Maribel, iso data to ay tulungan man dagiti mabaling agibalay agipanti balay. Ipanyo giti balayo dito ita iuray baka siya ka nakpay naka-subscribe mo kada kayo kakapsat di dumikitak no ka. Okay? Pakipan nyo dagiti balbalayo apo dito ita no ti kastak dumikitak nget apo. Hala nga mapan ka mang sibug sir. Kung sibugak ano ka awam mo imulak. Taman ni madi kaya ni mami may taganakan kakabsad. Si ka taganakan no kaya mo kunana iso nga hanlatan mamamula tayo padung sili na ko nalpasan. Mapang kamang sibug sir. Kas gilang gawid-awid ak kakabsad at least 1 week nga pa nagtrabaho, 10 days nga pa naginana gasam kad di pay kaya data. Iso nga mayat apo dahil trabaho ta kaya tanda di jay kami. Adu kami nga Pilipino pat kami di jay. Ng mga trabaho dahil part-time lang apo kakabsat tanda tanarigat ta kwan. Ani man ang Ruby Galapon nagkakatawa daw. Di ba ko nagpabiso madi kaya ni mami may tiganakon. Madya madiso nga madi apo ti garamit tubingan. Talaga nga bakatan ni mami may 48 na nag 49 nun sa aganak. Pure siya mo tun kaya ten apo ti gidurun-durun iti karito tubing nga magnatakal kalsada man kaya ton. Ay kay suna nagdadaklang di putod ko ni diyan ag 12 taon bumaron 9 month ni Edrican maturog kayo no kunami ka maturog dan tapos no danto pa lobing nga ilililim nga alas 3 parbago ag sala-sala ka na kanta ka manja kung kakabsa kang gagaya oray no kaya ni mami miti ag kunot nya hana ag pakunoton no kan. Abi watching ka na kayo amin sibugam tapno ula lang to ko na haanin manja kaya to tag sibug-sibugan kakabsa kang gagaya ayan iso nga tila muging mo ag parang sir. Apay nga muging manang makit-kita dito monitor ko ne damot ne. Tala muging ko tagparparang kano kakabsat kung gagayam mamakita ta mo ni. Okay? Tamat la muging mo tagparparang na itingaag ko pa yan. Da kayo nga nagbuya di jay Facebook page tayo apo kay share yu da jay sinalasalang ag mauyong. Apo. Dayan na lang na magsala niya Maribel. Gasam data. Gumgumintan na kagasam. Tamat lamuging mo. Agparparang sir ko na. Gagangay manang no kwa. Makit-kita yun eh. Kasi isong when sir, tamuging mula makita ko ni manang rubigal. Kaya nga gumuging. Huwag kayo man taram nagkarot mumuging. Nagpapaiso. Baka matinlag. Ma'am Ruby Galapon no, ada YT channel mo ma'am, isutila pag mo ditoy, aji link tap no, maipashare na gayi saan pa nga nakadikit king ka, thank you. Wang garod mo no kasano ti panang ilapag na, dahil ti problema, isuram no pasano, mapangkadiyayan ti YouTube channel mo, tapos i-share mo, copy link, tapos sumurat ka dito ayan iti live ko manang samon makita nga kinaupyana, samon to i-comment, italmag mo to na simrakain. Makita mo aminan, ayan, okay sir, mayaton. Di kaya yun tumo gaminin ko, makita pati jay, makita di jay ayam tilupukon, maro pa lang, kaya makita yaminain, makita manin aminan ko na. Makita met aming kapsad, ala, makita. Ala, nung sa nyo, apo, turupak ko, awan ti pinagtakpal ko nga foundation ng tamarmardag iti, ati pekas ko. Idi damdamog taga abroad kung ano makapapudaw taga abroad sa amot ang imisi mo tarupak. Hello, ayan da gin scuba. Scuba, gore ka na dikitin ka scuba. Scuba, ayan scuba, dumikit ako scuba. May isang subscriber sumuro ka. Scuba Queen, 111 subscribers ko na. Ayan. Bubuyak dati Scuba Queen kakabsat. Pakidikit sumot ni Scuba Queen kakabsat ken gagayem pag dikit yu iso na i-like ko dato like tapos kuanak comment nak dan kunat mo dito kita umto no sumsumura dati bagbaga dan kakabsat Roderick Molina
Tapos, i-plate basik, tapno dumikit. Ngam pumanaw, kay pumampanaw, indom kayo nga nabatin. Hello? Hello, kakabsat. Akapay lang pumanaw. 30 minutes pa lang datoy na. Tapos, iskoba queen, isubscribe ka, dikitan ka, okay, napanan, may sa subscriber mo, number 112 na. Dajay, tagpapaiso, kakapsat. Dajay, kakapsat, iti agpaypaiso, nga napasamak. Okay, da kayo amin nga wanti labas na, happy watching, everyone, kada kayo amin nga wanti labas na. Okay, 7 million in the house, happy watching, everyone. 7 million na po, bumatit. Thank you, Scoba Queen, nalpasan na ito'y nakpailang, Regorobi, Galapon, Manang Lina Cortez, happy watching. Aji sa laki di panunutak, seryo. Amuyo sala lang sala, talo lang po, musum kayo, tao reno, jak amog sala, ala na anusan nyo latan. Welcome to live chat. Remember to guard your privacy and abide by our community guidelines kung na nakakabsat. Alawun lawan, thank you very much. Ada kampay lang sir ni Elisel Sugar. Elisel Sugar na kay pumampanaw. Buya kay pa lang dito, itaw rin kahanak mo na bayag una, itano lang nga po kumita mo. Kinita dato ayan ti rating na dato YouTube ko apo ko adamot intid na nga $223 adamot $2.23 na po nga na revenue ko nya kanong to nga ta. Next you salam bossing. Next to salam bossing ko chacha. Chacha. Tan tarararararan. Yo sa sapaw. Masapul nga ron titali nga kachatchak si Kamaribel. Mayayan may saka mamauyong ka na nukan. Modern lata na. Alon, chacha, pag niya tatachan, chan, ading masikukan sa. At sa manong buyong ko lang dayta ko na namay. Hello, kada kayo amin. At tuyak pay lang kung nirema ng Ruby Galapang. Supportive fans, Cheryl Lakaden, sir. Supportive fans, Cheryl Lakaden. Cheryl Lakaden, nadanagan mo tayo, Cheryl Lakaden. Once, sir, anusan da ka, baka madanagan, di ka madanagan da ito, anusan da ka, buyan, dua kami, ken ni Ate Berne. Kasi naman nagbuya ka, siyempre, di po ko natanya, tagbubuya, wamay. Mayat lata, sir. So nga, da kayo nga bubuya, i-chismis yun, da kayo nga naling chismis na dita, doon yung mo, walo mo lang mo tiagbuya, nakadunga ka kay Imyo. Para masasaratan nyo magiging kay Imyo, share yung dati live ko, kakapsat. Okay, thumbs up done. Hello to Nerissa Tabios. Nerissa Tabios, at damay sa nga baboy manen. Nerissa Tabios, adaraga mo dito yung Nerissa Tabios. Baka mga baka ng katumapan ni Miss Isbo, Nerissa Tabios. Nerissa Tabios, datuyin, Nerissa Tabios. Simurakan. Mayat lata sa uray nang isit taro pa. Nerissa Tabios, hello sir. Girly bakuyag may kan. Kung na nakakabsat. Hangakas jay man, hamunga ipantinagan na dito, hamunga pukawan. Ngam ki di i-share mo di jay ayan ti messenger na data at link na dato live ko. Kasi no pukawa, mahangas la Facebook nga may mention mo hanga sumrak. Okay, Omar TV. Hanap pa'y pumanaw sir, Madam Ati Disco, daditoy ko naman ang Angelina Cortez. Ayam man ang Angelina Cortez, tayam iti babala sa raragsak. 1825. 1825. Dirisko da. Makidisko ka mo man ang Angelina Cortez. Alwadam no madungsilda ka ditaya mo ta sikati agbambanday kanyada. Hello Nerissa de Tabios, happy watching. Nerissa Tabios, kada kayo amin kakabsat ken kagayem. Thank you very much. Dagiti 14 million nga nag-thumbs up apo. Pag-share yo apo dati live streaming ko. Ano sa nyo i-share? Hello Maribel, hello. Uy, sa kagasulang iti makapakabuyan na. Awanin naulaw pay dan for Diyos, naulaw da kanon. Na patukaram ta maulaw na Mildred. One sir, awanan naulaw dan for Diyos ko man ang Angelina Cortez po. Sapay ko mati manang Angelina no pa nagbantay mo nga nalauna dita kumasapol ko mga dakwam. Ada tip mo dita. Ayan. Thank you kasi kayo nga bubuya po laglagipin nyo ay thumbs up datay kwak datay salak nga duwa. Agpili kayo no kata salak to bigat. Salak to bigat nga into ag live na mapapa karentar tag live.
Mana man chisin tak nulung umagak. Naimas magayam cheese. Mantay pa ya po. Share dan, share yun diyan, ti kagayim yun. Hala nga share yun tayo, ti kway share yun yan, ti kagayim na sumbang sa inyo. Kasi tano, yapan nyo po, ti kagayim yun, baka mga bata may sa baboy. Share dan sir, sa 20 nga tao din ang sirak ko na ni Manang Ruby Galapon. Thank you Manang Ruby. Basta kami naman ng talak, ginaganda. Kaya kami nag-share kayo, kitaan nyo nung naka-online da. Kasi nung share yung tahan na naka-online, sa doon tolo mabuyan to naman sumarunong nga pa nagbuya, awanin Kaya naka-online ta, no, subrak insigida. Hello to Manang Bernie na Torkin ni Elisel Sugar, happy watching. Alas 9 gayam, alas 9:03. Kasla mo lang dyan, ugiti live ko ti Facebook DJ Lagumera datoy. Thank you. Wow. Manang Angelina Cortez, alam. Apay manang niya ti kwada mo tinyamot ti handada dita arak lang uwan makan, mangka Nag-like na kun ken, nag-subscribe dan kun ani Apo Bernie Nator. Thank you very much Manang Bernie Nator. Inya ti YouTube channel yung gilapag kay mo ta i-subscribe kayo to. Agi lapag kayo mat Apo dito ita i-subscribe kayo mat di kitang kayo mat Apo da kayo nga da YouTube channel na YT channel na po. Tapno ti kasta ka ag subs to sub tayo. Ag subscribe ka nag-like ka Mary Joy Rodriguez Cheryl Lacadem. Aday suna ni Mary Joy Rodriguez dito Pas na kami suna tayo ipang ko ti present isuna na Ag present da po tapno da entry da iti may nga baboy. Pay so para pala ka po nonay bagak aramidik apo. Hello to Manang to Apo Cynthia Berga happy watching. Apo, Cynthia Berga kini Manang Bernie Nator, masapol nga ikanyo ti profile dagitoy YouTube channel yo. Tapno hang kayo na kayong tan ni Lolo. Masapol nga ikanyo picture na Apo. Manang Cynthia Berga kini Apo Bernie Nator, ikanyo ti picture yo Apo di tayan ti profile yo. Okay sir, kuna ni Manang Angelina Cortez kini Manang Ruby Galapon. Hello to Nerissa Tabios, kaano ti rapol kaano rapol kuna na? Ito nagparapol ka po tama ka bulang pa lang gibaboy nga agi anak gibaboy ni Rayaw agi amom Nerissa di ba dua idi naala jay liwliwa nala ti taga Bulala ni nagana Lin pilyado nan Lin Ugali amog bubuyan ni Lin Ugali nangabak iti baboy taga Bulala tinang Tarakan. Tirega na, jak amo no masikugon muno na parte ni liwliwan ngam kaputad na bati nga Rayaw kanyak pinaganak ko naganak ti pito iso nga dayi may isang anak na iparapol ko apo iti YouTube channel hanga diyay Facebook page. Amin nga buybuya kanyak iti YouTube channel kakabsat kas panagyamang ko kada kayo amin nga nagbuya tapno ma-monetize dito nga YouTube channel ko. Dahil ito apo iti panangrapol ko nga awan sweetik na tapno ti kastapo mabalin to apo ti mabalin kay itong ag-sponsor kanyak da kayo nga da YouTube channel na tapno ti kasta isunto ti ipin ko dagitay dati ti balbalay yo apo dito yung kas panagyaman ko iti panag-sponsor yo ta agparapon nak ti baboy adanto pay lang mat abaken da nga preload dito dagiti da YouTube channel na po mabalin kayo nga ag PM kanyak no ganggan ni kayo maka 1,000 iti subscribers manong pakibagam tumanta oreno 800 kas parigan tay sponsor na ti paralod ngam ipin mo dejay to YouTube channel ko ta ipa-subscribe mo no kunayo okay awan problema nakakabsat ken gagayan kay kunana dito Syakla ko man ha, uray dinak nangabak abuy-buyan naklatawan lakit di maubra ko. Wow, nahamagbuy-buyan, awanin, tagbuy-buyan. Ang abuy-buyay sunan, jakpay madamagon no, jakpay madamagon apo no, si bibiyag pa ibaboy, uno na tayo, uno na ganak mo tan, nililiw-liwat ako nakidi,
paganakan nyo daji baboy ta pas pakalaglipan nyo apo ti liwliwaken rayaw. So nga rod nga adda baboy apo nga liwliwaken rayaw, tagijay nagnagan dagijay baboy nga duway di nga babae nga ginatang ko liwliwaken rayaw. Niliwliwa na ala ti taga pugo nga nayasawa iti Bulala Sur. Baka masikog tata uno naganakan, uno na partisunan, tapos datay rayaw na batikan nyak mo lang pinaganak ko apo na naganak ti pito. Iso nga dahil may isang anak na isuntumot ti parapon ko apo nga panagyaman kada kayo amin. Okay. Yan, thank you very much Nerissa Tabios. Agbuya-buya kay lakta kakabsat imbes nga supay sir ko na. Awanin hello to Mary Joy Rodriguez. Hi po. Mary Joy Rodriguez. Mary Joy Rodriguez. Alak tinaga mo dito Rodriguez. Hello to Mary Joy Rodriguez. Danaga mo natin nga may isang baboy dato, may isang native nga baboy no mabunot to tinagam mo ito nagparapalak. O nakapanay. Mary Joy, nag-invite kami sir kini Trinidad Astad Suara. Mary Joy Trinidad, Mary Joy Rodriguez, masapul nga kwa. Masapul nga ikamti picture mo dati pre-picture profile mo kabsat. Nag-invite kami kini Trinidad Suara ko na daw. Okay, da kaya aming buy-buy apa ya, da naka-live ni DJ Kevin Jet kuno ni DJ Arnel Takmo. Ayan, thank you very much kalagi ti aglala ko kakapsa. Pa-invite kayo. Tabar-barang dagyan invite nyo handang mga bak iti babo. Si kay ti mga bak nga active magbuy-buyan nagriga mart. Gasam no in-invite yo tapos isudan to ti mabunot ag sakit tinagam yo kitaam. No ang kang invite na baka ko matibaboy 45 days to ay baboy dakkel nga talagang ton. 45 days. Pasok sa kanyong tulang mabalin yung tong lechonan ngam no babayan yo wala lechonan kadi paganakan nyo mat apo tapno ti kasta adda baboy yung native mo. Tanay mas ti native nga pang lechon. Hello po, mayat sir ko na ni Apuro Bigalapon. Hello DJ, datan ni manang Trinidad Adsuara. Hello manang Trinidad Adsuara, happy watching. Adsuara. Happy watching. Ayan, so nagam mo na po Trinidad Adsuara, may isang entry iti Mary Joy Trinidad Adsuara ayan natuyin. Adanaga mo nito yen, may isang entry mo nga pang iti, may isang baboy nga native. Trinidad Suara. Hello, pinukawak data sir, Mary Joy Rodriguez. Alawang gusto, thank you very much. Thank you, kada kayo amin na po nga buy-buya. Siyak la kuman, uray jak na. Hello to Apo Ruby Galapon, Trinidad Suara. Hello DJ Rodrick, good evening. Hello to Scoba Queen, kada kayo amin kakapsat. Nukas pangarigan na po tadayo kay iti balisteros kagayan ta si kay tuti mabunot iti mga bak iti may nga baboy apo nga native ag desisyonan tayo no kaya yo nukas parigan ta adanto kwartak uno adal gumatang kanda di baboy mabalin nga rami din tayo good askas no kwa no adayo kayo ti balisteros kagayan kasla kuman ni Apo Trinidad at Suara ja kamo tagano isuna. No mga baka po ti baboy, ta kaya nga ikas daji ta danto gumatang kan di baboy ilakok, kasto nga itid ko apo. Ngam no asadag kayo kasla taga pariwon no nya pakak mabaling kayo apo nga agbiyahe mapanin di balisteros, mapanyo nga lang nga mismo di balay datay baboy. Kasjay. Thank you Ate Berninator for the invite ko na ni Trinidad Adswa. Hay ading narisa na miss you also adding ko na ni Scoba Queen. Da kayo apo agbuy-buy ang awan ti picture na ipanyo ti picture yu ta profile yu apo tagungot ni lolo no hang kayo agipan ti picture. Sino pa iti sumutak dito dan 44 apo nga minutos na panag-live ko dito iso nga gagatul nakpahin kabsat. Thank you. Taga Nueva Vizcaya ni Trinidad at Suara karuba kami ng tata problema tatan ano kasano mga abak kayo si kay ti mabunot ti baboy. From Nueva Vizcaya, umay pangay Cagayan, pangay Balisteros, mapanalan di baboy, iyawid yung Nueva Vizcaya, apo na tayo tumulangan na. DJ taga Bambang, Nueva Vizcaya na ko na ni Trinidad Adsuara Bambang. Welcome adading Trinidad Adsuara. Hello, Scoba Queen, miss you banana. Okay.
Laure no adayo kayo apo tano mabunot kayo papatang tayo no ada gumatang good as kas te abakan nyo. Numano bayad na di baboy. Iso apo iti abakan nyo. Ngam no taga balisteros kayo na kanyo ay gugud as kalbo ta narigat ta glako ti baboy no ko ngam no adu gumata ako. Iso ti kas ti pamayan tayo nya. Tuluagan na po kakabsat. Kasjay, no dagiti taga pari, taga lalakapan, makapan na po jay ayam me, ginano mo nga balay me, mapanyula ta daw asan di baboy. ¿Qué pasó? No me deja. ¿Qué de qué? Mira, mira. ¿Eso qué? Luz, pero no, mira. Díjalo. No, ¿por qué todo te está? ¿Qué pasó? Mamá. No. Okay. We are welcome ading 3D at suara ko na na. Kasi lata po ti patangan tayo na po. Mega si love shout out sir saan nga miso. Saan nga miso? Nya. mega shout. Mega love siya. Amuya garod data. Elso niya ta miss you. mega love shout out ka na. Po, mo ya kita kaya nasa sa una puta. Anak pa nga nalay nga puti YT, jak amo da kita acronym siyo. Mega love shout out sir sa nga miso. Nisko ba queen. Ang ko mo da kita nga acronyms kakabsat ko ano miss you aja. Miss you. Bono mamalsuk. Mana nga jadi na ilakan na daya. No MMLSO ka no mega love shout out. Kuna man. Wala pa yan da. Apa niya MMLSO dito miss you. Ilakan na man kana kayo. Nagadong nga rumor po nga acronyms yo. Sakto sir, kasi direk lang bugay naklang ko naman ni manang Ruby Galapo. Lalaka no talaga nga maalayo ako alaan nyo. Wag pa no dan tuban nyo na kumabang kayo to jibalayin. Tayo pa kayo pasyar jibalay mi. Kayo nga mawan mo ti ko awan ti pasayam mi di Pangasi yun nagpasyar kayo, ang kayo mga aldawon. Mapanyo lang alam di baboy. Nakaya mo ang buya. Thank you very much for watching. Mapanyo lang dawasan di baboy, ang kayo mga aldawon, nukang kabakawan ni Pasidada. Kaluka. Happy watching ka na kaya amin. Sakto, kasi nagkawa kami di bugay ko na. Siyak, taga Pangasinan na po, nagrayta Pangasinan, manang Bernie na to, happy watching. Mayang mo dati niya, taga Pangasinan, Nueva Vizcaya, Bambang, ni Manang Angelina Cortez, Caruba Laang, ni Manang ni Nerissa Tabius, taga Balisteros, agorder kajayan mo ano ko sir, agorder kajayan mo ano ko sir, ajay ayan mo. Agorder na di ayan mo, awanti adunga ko di jayam, mi awanti adunga pasayan di jayam, mi kakapsat, ado di jayam mi bingin ka patupat nga babatit nga sa mulan dagijay apo ti produkto ti Balisteros longganisa nga ti tiddag kas lagi diyan longganisa nga aramide. Hello to Iskoba siyak ayan mi gabba sir kuno ni Iskoba queen gamba nya di gabba Solana Iskoba queen. Siyak sir Tarlac ni Cynthia Bergapaw. Talaga nga. All over the Philippines dati ayan po niya. All over. So ano live nag-YouTube channel ta no doon makabuya kanya nga taga Tarlac da kayo nga buy-buya taga Pangasinan i-share you DJ gay gimyo. Tano kaya makaya tanda po da live ko umado ti viewers at live ko tatay aldawa po ko nakadanon iti 7,000 views nan 7,000 ti views nang iti 7,000 nga tao tinakadanunan datay live ko tatay YouTube Facebook page tayo ti nakabuya nga talaga nga taon ko 2,000 ngam ti nakadanunan na nga tao nagbaling nga 7,000 kakabsat kang gagayem nagato. Hello to LB Pasqua, happy watching LB Pasqua. Thank you very much LB. Guri ka ta alak ginagam mo ka mga baka ti baboy. Wala ka amuni ko dahil pangalan na baboy yun ng mga baka LB Pasqua.
Pasqua. LB Pasqua. Danaga mo dito yun pangabaka may timay sa nga baboy. Pasqua. LB dito yun LB Pasqua. May sa ada interim dito yun LB. Sino pa? Agorded ka no kwa jayan, mi sir. Tipasayan mo no arasa ka po. Gadayon. Mamanak pala gorderi jay kakabsa mo. Kayo na gumatang bibingka jay, may bibingka kas jay. Okay sir, thank you. LB Pasqua, dan ada ko. Negatin eh. Tano makita yo apo payso ti saw-saw. Nakaurnong amin di tinagnagan yung nagado. Live ko iti upat nga bulan datoy tapos takadag ito nga iti basag live nak lang ti YouTube han nga kasali ti Facebook page datoy YouTube lang datoy ato ni. O nagaduda ni. O dayto apo ti pagbunutak to makamunto ajubing nga pangbunutak agbunot tapno ti kastapuhan yung nga ibaga nga maswitik. Ang nga switikin datoy apo ta amok nga nagrigrigat kay nga napuypuyatan. Iti panagbuy-buya yo tapno ma-monetize nak idi kung kayo po ngumang support ito YouTube channel tinumutibiyang isong namnamaan nyo apo aramidik nga napintas dato itawas nga sunitik-switik agpaparapol ka pa lang nagsitswitik ka haan mandya kayat kakabsat yan no nagnagan nyo amin dagituyin na po nga mga bakiti may nga baboy numapagasatan kayo rapol nga talaga ket mangitugot tak aser ko na ni Ruby Galapon. Mangitugot ka sa manang. Okay, thank you ko na ni LB Pasqua kakabsat. Manang Lina Angelina Cortez at kakatawa. Kada kayo amin na po nga buya. Thank you. Kada kayo amin nga wanti labas na. Thank you very much. Kaya pa pumampanaw apo ta urehan na nabayag. Anak unay nga nabayag ta gana tay alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10 ngagsasalawasaw na kapo iti tangatang. Alawen no share no siya no kayat mura sa pay itugot ko kapo ni manang Ruby Galapon. Mo naman ang kasanong karog nga maramanak ka nagdayuna mo danam Spain, da ka mo dita ayam mo kasanong karog itid mo tulatakin ni inangon. Barang siyak mga boxer ta asigta ko na manang Angelina Cortez. Di manang Angelina Cortez nagatunga entry na DJ anti 1,000 kas gift nga kwa DJ tata. Nagadung kas gift nga mga entry ni manang Angelina Cortez DJ anti Facebook page ka po absat aji umunang maka-comment umunang mang tinti emoji kan aji mauding ag-comment kan mauding mang tinti emoji no ag live na kakabsat ingana ti March 28 mabulan to dajay 1,000 pesos cash gift ajay nga isagsagot ti may isang sponsor kada tayo babayan ni ti liwlewaken ray aw dagiti OFWs nga Ilocano gasam. Tapos 1,000 nga load kakabsat sa nga sagti 50 bali 20 nga question ti ayaman tayo no March 28 oras iti alas 7 iti rabi DJ Pilipinas apo. Naglagipin nyo apo aja Naglagipin nyo ti agbuyan to into no March 28 aga-ayam tayo apo ta ada napintas ada naayat ti panagpuspuso na apo nga OFWs nga gi-sponsor iti dayjay nga aldaw mangtid iti 1,000 pesos preload mangtid iti 1,000 nga para dagiti gadi itas mangtid iti cash gift tapos manayunan tupay dagiti duma po nya 20 nga question gasam data gaayayam tayo sinunto oray sino nga tama ni apo iti nalaing to nga agsungbat di jay barang siyak to kuna naman ang Angelina Cortez agas tamad ka na hello apo gunay ka apo Helen Ramos Didel kasayang ginagam mo diya mabasa bisi-bisi na kami lalo da I want ko baby sir isong itanak lang ingan agbuyan hello to apo Helen Ramos Didel Helen Ramos Didel hello to Ramos Didel okay dahil tinagam mo na po Helen Ramos Didel kasali ka na iti bunutan iti may nga baboy kakabsat may nga burias tinga native nga baboy 45 days dakil dajay no 45 days ang kung ay parapol dapat ibabatit ta baka hanga biag tumo lang okay sino pa ni Apo Helen Ramos Didel alas ang karuba pa lang jay naklang dalayan na bagan ay Scuba Queen nya nagamuti Facebook isi ka ni Elisel Sugar nabagan dalaya next to payagan OCD bako nang karubat karubam ni apang ko kunan
Nya, igor ka man. Nya naga mo kami ni scuba queen. Hindi ka mo, aglalok to mo kami nagnagan yun, yung to mo gamitin na kita nagnagan nyo. Nabaga, nagkakarubata, magnakala di kataltalunan, sumangat ka, payaganan, kusto, ni scuba queen. Elisel sugar datoy. Scuba queen. Di Daniel C. Cardenas. Di Daniel C. Cardenas ka nang. Boy. Daniel C. Cardenas, tanga nabaga, naggaruba kami. So mga ala di jay, magna di kataltalunan. No magna di jay mapandibalay nga, kung ano ka di taltalon, mang pag dati papait, sada itugot nga isago di balay, regalo da di pangalan dati, kung ano ka, pangalan da iti baboy. No kwa niya, no mga baka. Habang magnalagay kay kataltalunan, mang pag-u dati papait sa danto iti jibalay. Soktan danto baboy di abakom. Nukas pangarigan mga baka niya. Gasam? Daniel C. Cardenas. Gasam dag kami nga tala. At nabagan, payagan. Gasam. Ginabagan hindi ka aji aga po nga impi yami ka makanda ginabagan ti paglililumangan day di. Bun saan? Amok. Hello kata kayo amin nga awan ti labas na. Alawan sir awan no sinno madanunan jay balayo ko na. Alawan sir awan no sinno madanunan jay balayo. Ata pakakitaan nga subsubaybayan kakanayon panag-live mo sir kun ani man ang Angelina Cortez. When sir addan sa kalsada ita DJ sir, ang papayagan saan nga tatalunan sir kalsadaan. Ala mayatan mayat. Diyak amo na bayaga ko, diyan mo nakita din nagawit kami di 2019, Daniel C. Cardenas, anak mo nagpapakas jay, diyan mo lang kas jay. Ngam nakita nga, ada arami din da nga jay, anti among di dapat jay, anti ada di dapag dadapunan di jay, ada nakita nga na adasan nga nagpakas jay, papaginabagan, kumamang jay katuguran. Ada kalsada jay, yun sir, papayagan saan nga taltalo nun sir, kalsada. So payan mayatan nagprogreso apo ti payagan na bagan na road kakabsat ken gayam nga kumamang dia pari. Hello Lani Domingo, thank you very much Lani Domingo for watching. Lani Domingo kang kati nagamo Lani Domingo. Lani Domingo ada entry mon Lani Domingo. Hello, present sir. Lani Domingo. Hello everyone. Kariring ni Lani Domingo. Madam-dama, maturog akong ko na sa panakpegring ni bigat. Ag day off ka ni bigat. Ag day off ka ni bigat niya. Domingo. Ay, nabayag. Talaga nga na nagbayag. Thumbs up ka, Lani Domingo. Ang kapay naka-thumbs up. Hello, kada kayo amin. Kakabsat kang gagayem. Thank you very much kada kayo amin. Buya kayo no bigat manin na po Ay tuloy ko ano to ko na ni Mami May ko. Kung naman no pito limati pa question mo dududwa mo tinangabalang ni manang pati makin ni sino ayo nga baktatay. Ila diya idealista ak. Ni Evelyn Talbo ba dajay? Aman ni Evelyn Talbo ni manang pati Mabilia Flor. Kung naman no limati pa boy question mo taltalo ko. Naganasa mo nagpatang-patang nagkansyong-kansyon ng Mami nalipata mo tay questionan kurak. So ituloy ko no bigat. Thank you sir pangabakan na ko na Lani Domingo. Ano talaga nga mga baka hambang asakto te mang bunot. Yan agasam data nga nagan ni. Agasam data nga nagan na po nga ko-contest nga mga bakiti may isang aburias. Kita nyo talaga dito la taga-gasat anti dagasat na mga bakit tuwing. No dagasat yo mga pakayaw ko no awan ako better luck next time. Ta sigurado nga mapan nga mga 2,000, 3,000 nga naganda yun nga dulit. Kita yo, idulduling ko no talaga nga hangko nga arami din dati nga ikarkarik apo, imbalang ko kumang hamoy balbalang Mami May ka daton to ti pagbunutan tayo to no iparapol ko di baboy imbagak kanya na. Wong ko na naman. Ong tak ano ka. Yan. Makita nyo, nagnagan nyo, datoy, ato tinagan nyo, basta nagbuybuya kayo di, agpapado na kapo ti WH, datoy amon tinagan nyo, naduldulit, dagiti nagnagan nyo dito. Hello Manang Perlita Glipay Matias, thank you very much Manang Perlita Glipay Matias, ta nakasurot ka ditoy, Manang Perlita Aglipay Matias, Aglipay Matias, Manang, ikang kati entrim, Manang Perlita Glipay Matias entrim ditoy nga pangabaka mitimay sa nga baboy uri na dayo kanto ako anya nunya kuram ta ipatara kong kun ading kadagiti awan ubra ni dita ayan yun kuram to ko ibagam tulat tanong mga bakka niya
ipatara ka mo mabalimot. Sa kanto gawid ka baka mo talan diyan no maminli mga ganakan ka ayan na daytay kwa datay anak na nga lima nga bagi kong kunam to mo no kagulipim to ti alam ti panakabagi mo niya. Ayan manang perli taglipay matyas may isa nga manin nga entry mon manang. Napanain si Maratayin. Ket nabangsit nga ro na sir no naduldulit nabangsit dadulidulit man nadulidulit na po dagiti nagnagan nyo dito iso nga kayo kanayunin nyo apo tagbuya no ag live na kon ag post na agbuya kayo mat ureg present kay lang pumanaw kayo okay lang at least ag present kayo. Hello to Lani Domingo, hello Ma'am Perlita Glipay Matias, hello Madam Perlita Glipay Matias, ayan, dati ni Manang Perlita. When nating Roderick, thank you ko na ni Manang Perlita Glipay Matias, ayan, amo tayo yakarot apo, basta ang kukunak, hangko nga sweet-sweetik ang dati rapol dito apo, hang yakatag si sweetik, tapno tikas taka, no sinuti man nga mapagasata nga mabunot, iti may nga baboy, nga bakon na, swerte yo ko no haan nyo mapagasatan na ka, inya garod kakabsat kang gayam, basta illegal ko. Nyati kaya yung nyati kaya yung kwada kayo nga danagnagan na din nyati kaya yung atay on this spot nga present kayo nga bunot tinagan nyo no bunutot ginagan nyo reawan ngam kaya kumot nga present kayo mat ataw nga buya kung dajeng aldaw i-sakripisyo yung mo sakripisyo yung mat atay buya kakabsat no pa nagrarapol day ti baboy tapno ti kasta kag present kayo nga mismo uray no naka-headphone kay to nalaka present ko namlatan ko automatic ang kakabsak kang gayem tapno adu kay mo agbuy-buya. Hello sir, good evening. Faith Marie Gumarang, happy watching. Faith Marie Gumarang. Faith Marie Gumarang nagadunga ka nam. Faith Marie Gumarang ni Faith Marie adu tinaga na dito maduldulit. Faith Marie Gumarang may sa manin na po nga may sa dayto nga entry mo na po Faith Marie Gumarang. Hello, kasano sir nun madaling araw turog kami pay ko nada. Mangisya takto niya ti kaya ayo kadi oras di Pilipinas kasjay, oras di Pilipinas ti panagbuya yung uno niya. Kasi no rabi gamin dito ayam may bigat da dijay. No bigat tayo ditoy, no bigat mi no aldaw mi ditoy rabi ida. Niya ti kaya yun to. Wow, salamat Faith Marie Gumarang. Kasano sir, busy kami pa ilang nakatulong tan nabunot kami ko nada. Kwakto pangko apo no yung aldaw no kasparigan oras iti alas 7 iti rabi DJ Pilipinas alas una bitoy. Anya alas 11, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alas 11 ti aldaw dito yung kasparigan alas 7 DJ Pilipinas. Amuyot ti ay oras na amuyot. Nuwan sa nganing bagak ti oras nga pa nagbulak apo, tantandaanan nyo di jayon. Siyempre, no, aji oras mo ti patuloyin tayo. No, once nga alas 7, bunuto ko, no kunak. Aji mo ti kontaan nyo, no, adanagan nyo dito. Amuyo mo. Mamayat no, ag-present sir, ko na ni Egalam Rosie. When sir, oras ti Pinas kuma. Oras ti Pinas ti panag-live ko apo, ti panagbubunot to. Amamuan yun to, no, kanon to nga kwan, no, nakaredin to tayo baboy, tatakilin na po. Kanadan to mabalin nga gi-sponsor iti preload iti YouTube channel ta hala nga baboy mo ti pagrapol kyo apo ditoy mga laba mga yabnak ti adda YouTube channel nga mabalin nga agi-sponsor iti preload kakabsat tayo iso apo iti pa-subscribe tayo detay YouTube channel na tapno madu apo iti subscribers na kalbitin dakto apo no kaya yu tano ti kasta ka ori mangtit kay lang mati para load kakabsat tano danayo na apo daji iparapol ko hala nga di baboy nga marapol malpas ti rapol baboy nalpasan masapol mo ano nga damot pangayayo tayo apo nga abakin yung nga preload. Happy watching oras yu dita sir oras mi dito ko tatak alas 9:30 ti rabi awan nagbuyan no ka agita gawa makaturog tan sayang. Sir Shaq Jay Escoba, ibalik ko ajay dati nga nagong ko kay tawan jay kupal nga basiran ko na. Ay mabaling kas jag baliw-baliw. Neri sa apay sino ti baser mo Daniel Sico. Ako katay maagara-aram nga ta kanya na. Hello kata kaya amin kakabsat. Ala, Daniel C. Cardenas ag subsubli ni Daniel C. Escoba. Nya karot manin. Ipang ko maning ngarudan yan aga mo nga Daniel C. Cardenas. Di duwati entry mo. Apay gawin, aji may salat no Daniel C. Daji may sa Escoba. Yung binaliwam.
Okay, iso lang iso. Daniel Muniscoba, isulata. Dagiti ampay nga nag-thumbs up kapsat, laglagipin nyo, thumbs up kayo. Thank you very much. Anak nga agpatukar dito, yung agpatukar gamin apo, mga makwanak dito, yung mga copyright na iso nga, kasi anusan nyo lata dati, patang. Awa mo ito nagiti nagbuybuyan, nagiti duma nagbuybuyan, happy watching. Kaasi kami met nga Middle East sir, haha ko na ni Nerissa Tabios. So pay. Hello sister Egalam Rosie, God bless you. Kuna ni Manang Perli Taglipay Matias. Thank you Manang Perli Taglipay Matias for watching. Kinitak dati revenue dati YouTube channel ko apo ko 2.23 $2.23 kakabsat. Kasjay. Kinitak apo si kamet lag decision share ko na ni Mana Angelina Cortez kakabsat. Sa bagay ibagak tumatapo nun yang alal daw tapno ti kasta iranak ti Domingo. Domingo kaya yaw. Naka-day off kay ti Domingo ti ta Middle East. Ajay kupal ding nerisa na buya na nga di video nga agbrabras ti carpet kat isugray na akano ti iskubak. Aglalaok sa ano sir ato'y latang ano. Reyna ti iskubak. Apit ka di bibiyangan ta maturog nga na concert at 12:32 AM dito yun. Okay LB Pasqua, thank you very much. LB Pascuala, gananos ka LB. Thank you very much for watching LB. Kada kayo amin na po nga makaturog, baturog ko. Ilatan, uri ka nalak tinagan niyo. Tawari siya ka matulog kami tumutan, tamamang nakpahinga sa unga sao. Nagsao sa unak di jay Facebook page ko. Nagsala-sala na. Nagsaunak sa unak pa di Kumu application. Agsauna man ti YouTube channel po. Talagang kuha po masasatoy boses din naman ito. Okay, thank you very much LV Pasqua for joining kakabsat. Thank you manang Perli Taglipay Matias. Nagadu nga nagsawak tata. Kaslana nag-guest speaker. Nagsala nag-live nag-jay Facebook page ko. Nag-live nag-jay Kumu. Ag-live naman yung YouTube channel. Po. Dati nagsasalawa-sawak. Kasama kami met nga da Saudi sir, Elisel Sugar dito, Elisel Sugar, Galam Rosie, kakabsat. Apay no ti aldaw dita, si kayo maapektaran kayo no alas 11 meti rabi, alas 11 meti bigat ka. Alas 12 yun samot, di ba? Manuti nagbatan ti Europe kon Saudi. One day of me sir, Elisel Sugar. Apo kaasi kayo mo. Kau maysan atikwan, agmaysa ti agbuya ni Manang Bernie na turon tan may bagak ginagamo ko present tumaraykan kasjay adda kami pa ilang sir ko na ni Manang Bernie na turon di ba once nga na ibaga tinagan ni Manang Bernie na turon kas pangatiganan kalbitin na sigo doon na Egala Marausi kalanji ag present kan ko nalaji bilden nagamon no ko namtun ka di automatic alawan day of dito sir Middle East Rabilat nga talaga ti free time mi dito lakaasi kayo mo da kayo nga middle free time yo kakabsat mabalimot ati Rabi no Rabi mabalimot ti Rabi kas jay kakabsat mga nasapsapang kastoy nga magsakripisyo dagiti taga-Asia no kwa. Hello sir. Hello, madama buya lata sir ko na Manang Angelina Cortez. Ag sakripisyo ti taga-Asia no Rabi. Tanong magagawin tayo ti alas 8 no alas 7 ti Rabi dito oy. Gusto uno alas 8 mayat alas 8. Iba arami dikto apo tapno sila takas taga makabuya kay to. Kasi kayo mo. Baka mangabang kayo na eh. Niya oras yung kadiditan, sir, kung na ni Daniel C. Cardenas, alas 9:35 ti Rabii. I-compute mo. Alas 9:35 ti Rabii, niya ti oras ti panag-iid dayo. Ate payless ko apo ko awanon, bimawon. Domingo, sir, no day off, kung naman ang Angelina Cortez. Okay, sir, nag-agbuya kami awan problema no mi kada amo. Di maya gayam. Inya bubuyaon nyo no kunada ka ati bubuya mi man dati kalugar mi nga
Ngagsala-salag, kanta-kanta. Ibagam ginaganan sa ako mo i-shout out on takitam no mas usum ta mo yon. Aglalo mo day English di mayat. Okay. When sir bag ti Asia taday of the aping rasta nagriga mo ti the Middle Eastern nga one day of yon. From lunis to lunis. Po griga mo ti biag yung OFW dita Asia ay dita Middle Eastern aping nga one day of yo. Baybayadan da day of yo. Kasano mapang kay kasano pa nga masango iti maki-date no awan ti day of yon. Agde-date kay lat iti cellphone-an. Ag si cellphone kay lat no kwan, agde-dateon. Anyo mo makita kita inubnubyo yon kasano datan. Ditoy Dubai, ditoy Middle East kasano pa nga mabikita yo dagiti nubyo yo. No, mapangkayo na one day off yo. Agdi-day off kay lahat ito Facebookan. 3 hours ahead kami dito yung Saudi. 3 hours kayo ahead. No alas 8, alas 9, alas 11 tirabi no kano kaspatigan alas 8 mi ditoy. Alas 8 ti alas 11 yo tirabi dita Arabia no ka. Kitam? 22, 21 pa lang nga po tinakatams at 12 iti naka-studia po. Thank you very much manang Perlitaglipay Matias. Nagbubuyak pa lang. Ni manang Ruby Galapon, ni po Daniel C, ni hello Lorna Domingo. Long time no si Lorna. Lorna, pangkuyunagan mo Lorna. Lorna Domingo. Lorna Domingo, may nga baboy Lorna, taga Balisteros dato ya po, estudyante kisunay di. Lorna Domingo, may nga native nga baboy, entrim dato yin. In short ko. Naruam dan sir, may shout out, damit ipa-shout out ni Ate Bernie no ko ako na nga. Aglalo no, dari dyan anak da, babala sa dyan na, bagayo, tani shout out ko no ka. Okay. Baglayan sir of me dita Saudi taga talaga mahigpit sir. Nagriga mo ti biag ti OFW dita ayan yun na po dita Middle East na awan ti day of yo kasanupay. Kay mo lang makainanan sa kay lagi na rabiin. Apo griga ton. Awan nobyo mi sir dito ibawal po kakasi kayo mate. Kakasi kayo mga wan nobyo yo, po kasano nga makagam kayo tinatatangkang nga saban o wan nobyo yo. Good night, kuno ni manang Cynthia Berga. Thank you very much manang Cynthia Berga. Diya ka mo numanang ka, kitak ta picture mo talaga manang ka. Thank you very much manang Cynthia Berga for joining my live streaming tonight. Thank you kada kayo amin kakabsat ken gaya. Manang Cynthia Berga, God bless you, keep safe and God bless God bless. Kastamat kini LB Pasko. Good night everyone. Konanan talaga makaturog dang kakapsat. Paturog kayo na po da pamigsayo maning trabaho lubigat da kayo apo nga padang OFW talaga kasta. Agan anos tayo apo talaga dati Tirol tayo nga OFWs mabambanog nga kangkanayon. Sang kampulos nga rumrumar dito sir kulong kami lang itugot da kam lang no nga no adda asima or gathering ti papilya ti amo mi sir arig na saan kami pa mainitanen tanakakulong kam lang alla kaasi kakasano nga rudto nagawid kayo to pagawidin na kay latamat time nagriga mo ta ti biagyon hangkay ano nakakulong kayo kasanon kikita kay latar kita amoy talataw nagtibalayaw ng lapon bagtay kaya dapay ng cellphone kayo na one cellphone awanin baglako kanya mi dito Europe punta no madimi kaya ti amo mi mabalimi nga panawa nagbirap kami sa valley ngam no si kayo gamin nga contract worker once nga nalpas iti 2 taon 3 taon nga kontrata yo mabaling kayo nga gawid ngam kanya mi no hanyo pa nalpas ti kontrata yo hangkay mabaling nga change iti amo yung si kami dito no simapul kami di trabaho mi tadimi ko sunada iti amo mi po agbiro kami kasi iti pagsyata na dito ayami Europe malaya kaming mga Pilipino dito ala sir datakkel ti sabada dito sir mabsog ka kenjay may nga sabang lakatan. Hello to Josephine Samalio. Hello Sir Roderick. Hello Josephine Samalio, happy watching. Ni Josephine Samalio. Hello Josephine Samalio, happy watching. Ad moderator ka. Hello, ala po kakabsat kang kakayem mabsog ka ti sa bakanom.
Apo, kamabaling garod ka may parimat. Nga magagam kahit isab-saba dita. Ni Lorna Domingo mo tinaypang ko na mga ni Josephine. Lorna Domingo, double ko mo dyan agamon. Josephine Samalyo. Api watching nga po Josephine Samalyo. Kapinanom niya po June Samalyo. Hello, Josephine Samalyo, danaga mong kapsat. May isang endrim, iti panangabak mo, iti may isang baboy na mabunot ka dito. 45 days nga native nga baboy. Yan, simula kayo. Siyak Josephine is, siyak ni Josephine S. Tango. Nanti Josephine gaya, mapo na po Tango mo dato. Josephine Tamayo, Josephine S. Tango. Oy, na po ikit ko dato. Lorna Domingo, ano man ang Lina Cortez. Hello, Auntie Josephine S. Tango. Happy watching. Thank you very much. Kata kayo, aji salak apo kay i-share yung latamo tanay. Like yung latamo tan. Oren niya ti bagbagayo kanya ako. Nako, kay latan. Basta nagsala na. Ay trip ko garot, pigilin nyo. Na kaya po magbuy-buy. Share yung mutan Daka mo no manotit nakabuyan. Di doon nga nyo sino nga tati. No sino ti kaduan ti like na uno share na dajay sinalagtatay. Alak sa laot to bigat. Nakapsot signal wifi mi sir. Iso nga nagrigat sumurat ko na ni Lorna Domingo. Bagam kada kay ti abroad narigat pa yung signal ti kwayo. Wifi yu dit abroad. Baglaki din ta napig sa ti signal ko. Ngam amoy iti bayada kakapsat iti duwa nga bulan nga wifi ko kakapsat iti wifi mi. Kakikitak tay faktura tatay atay resibo 220 euros iti duwa nga bulan. Iso nga po nagadon ko na ni mami may tatay 220 euros ti bayada kapo ti duwa nga bulan. Apin nga nagadon nagreklamo na kakapsat. Gapo nagbaliw ka gamin ti taripa, ti kontratam iti kanyami ko na ni Vodafone. 220 euros ti bayadak apo iti wifi mi, ti television, wifi, duang cellphone nga inutang ko. Tapos talong linya iti cellphone, nagado. 220 euros. Gasam dajay, Mano dajay 5 6 mga 13,000 di Pilipinas gasam data o kwarta nga talaga. Nagling ka agsala sir kun ni Lorna Domingo agbayad ka Lorna ni Domingo. Pag kahit ko lang sala-sala kag video nakaputap no lang tikas ta ka umusam-usam kayo agbuy-buya kasjay. Tawan iti purpose ko tapno lang adag buya ti YouTube channel unod ti Facebook page tayo apo iso nga nunya di pampanunot ko tapno ayat ko lang agbuya kayo tapno ngumato apo iti ratings dato yung Facebook page tayo kayat ko lang nga maliwliwa kayo tamo yung ti amukon ang madi ko mang pilit-piliti latan tek sala-salan ni wiggle ko latam tanaw no bangking di pa nagkimbot ko maya lata iso nga aglike lata buya anyo latam ay kanyo mo basit ti puso-puso nan in share yun nalpas kasi mo lang tanong si kayo tumot agsala, i-share kong tumot, like nak tumot, o quaits, kasi lang. Di ba, Lali Domingo? Naling kang agsala, nagling kang agsala, sir, kung nada ka sa nung asala, pindas niya, napindas di salak niya, makasusamak tatay, bubuya ka po. Siyempre, mugayam tagsalaw rin, duwa nga kanigiti sa akakongkonat. Kanya-kanyang swerte ti amo, sir, siya 2 times na nag-day off may sa bulan. Kung naman niya po Ruby Galapon. Ug pintasan manang 2 times na nag-day off iti may sa bulan ko na ni manang Ruby Galapon. Ala swerte ka manang napag-day upon da ka. So ano na anos ti amo yu apo. Hanyo nga samantalaon ida ananusan yung ida. Tanood nanto pabor nga dawaton yung kanya da itid damag kanya yu. Ananusan yung apo ida. Talaga kasta danggayan yung ida habang nga naanos da. Ngam na nauyong nauyong dadanggahin nyo lahat tatawan ti maramidan nyo nauyong ti amo yo. Iso da po ti mang paspasweldo ka tatayaw. Iso nga anusan nyo lahat tamot ten. Kasjay. Kita nyo manang Angelina Cortez ko nauyong kano tayo amo na na-stricto da kano ko na yan anusan na. Diba manang Angelina? Malpas to lang ti makabulan. Nagsweldo kayo tumanayin. Kasjay lang talaga. Anus-anus na anos awan lamot nga ko na da kakabsat. Iso ti kanayon ko kayo bagbaga. Iso nga
na anus kayo, anusuan nyo idapo, no manusan da kayo, no manusan nyo ako, no anyo maunusan, nagawid kayo, mangbiro kayo sa bali nga amo yaw. Kaya liblibas, no, nakapupok kayo, tadida kayo ito ko ipupumulaang. Lipasin nyo lang yung kontrata yung tagawid kayo, tayo kayo makisikan, nga matagrigat kayo mo lang dito abroad nga, narigat. Di ba? Agbagbagamanin niya po pa din, kakabsat kang gagayem. Anaya lang nga mo 1 hour and 30 minutes dato yun Namukmut kasi siyempre kanya ka mukmut po, lalo yun nag-part-time na anos na gamin. So nga, kahit sa ko rin, narigat, 12 to 12 hours ti trabaho may, o gasam dahil 12 hours ti trabaho may ngumayay, alas 8, alas 5, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, Shakti Supervising Manager magnanak di jay ure nakakamera naka CCTV mapangkukit kita dagiti kakadua nga trabaho di jay mapangkukit kita ida ure man no magnanak di jay sarang-sarang ko di jay cellphone na kadaglolok basta maaramid ko di ubrak kakabsat. One sir makisama kalatang kasta talaga tita mo. One ala ni Domingo no hang ka makisama si kay mo laka kasi apo iso nga datoy kaya brudan, ipatangken yun, ibalipas yun, kontra tayo, nagawid kayo ito. Ngum nagawid kayo nga, 1 oras na, apok pa kakasi kayo kasanon no, aduti utang yung nga padak, pakalan nyo ti pagbayad yun, lalo no, barbaro kayo lang nga, nagagabrod, tapos adu utang yun, nya pa pagbayad yun, ano usan yun, tadatoy kayo. Hanyo kayo nga, gawid ng sida, gawid ako, malaliliunak kang tayo balayang nilakay ko kung kunayo, mabakang kayo. At dati sayo na po nga dati abroad sapo sa gawid kayo nga nalpas ti kontrata yo ano sanyo na po ti 2 taon talo taon bakit ka makawid kay ito talaga mga kastati talaga abroad panunutom latang nga napangkaji Manila nga napan nakikatulong malpas mo tulat ti 2 taon agawid kanton di agawid kay Pilipinasan. China Oil supervisor China Oil kano supervisor supervisor nakamag na di jay ito no, alauna mo ti kwata laban na hang makapagnayayan na po para luto na kas dito po bra. Thank you very much. Kada kiti galing-galing ka diyan ka Sir June sa Malyo nephew sir. Galing-galing ka Sir June sa Malyo nephew. Kabo. Ay apa Auntie Josephine S sa Malyo, Auntie Josephine S Tango. Kanakam ni ni June sa Malyo iso ti kwami suna. Iso ti kumpari mi asawa ni Maring Jodalyn Samalyo nga taga pasaling Pagudpud Ilocos Norte. Kabaka kanakamgayam ni paring June Samalyo dito yabay Santa Cruz Tenerife Spain. Nya taduang kanigid nga sakan kuno ni Manang Angelina Cortez talaga sir kuno ni Josephine. Talaga sir ang ano saklat ida kuno ni Manang Angelina Cortez. Anus lang. Narigat apo ti agtuso-tuso da kayo nga OFW ang agtuso-tuso apo tawang kay DJ Pilipinas no dadji kay Pilipinas why marami YouTube ubrahan nyo ngum no nag-abroad kay sa bali nga pagilyantayan nyo makibagay kayo apo hang kayo nga awang pagbambanagan nyo no agtuso-tuso kayo nya. Hello to apo Helen Ramos Didel, thank you very much for watching. Agyaman na one sir awon kampari mi ni June Samalyo Auntie Josephine S Tango sa malyugayam iti pilya apay kasano no tagapayagan kayo kabagyan nyo ng kalpunsing Tango sa malyo ti pilyado yo kasano dayjay ni inang mo taga pasaling ide kasjay ag day of kami no makalagip kami sir kada ading paminsan nagkikita kami kayat damit latag ito'y amo mi mayat ano kasjay true kuno ni Daniel C. Cardenas truth kano kusto. Tanang agsasawa po itiya nga kusto dito. Siyempre no ag-advise na lang doon di pala isong tubrain chumot. Ag-advise na lang doon rongpay lang. Sawanin anusan nyo lang no nya tinapaano nya ti nadatngan nyo apo dita anusan nyo nga lipasan ti kontrata yo saka ito agawid agre-contract kayo barbarang aji na no nao yung ti amo yo agbalin kay to makasara kayo iti naanos nga among kasi mo lang. Okay? At nabulbulanan na ato'y nga amok nga babae sir, agito'y anak na naglalambing da, babaro kung babalasan namin, dagito'y anak dan. Nagan ano sakse 11 years na dito'y amok kung nga na ngetak ngemtay amumi ni Elisel Sugar sir. Po, nauungot ka na, gasam data, si kayo agbaling nga amon. Alawadan nyo, baka matay da kita amo yun, kanda kayo iti tawid yun, gasam data.
Nagan ano sa ki 11 years na kito ya amo ko nang ungot takngem tay amo mi ni Elisel Sugar kada na. Happy watching kata kayo amin kakabsat. Hello to Arceli Lizardo. Happy watching Arceli Lizardo. Kada kayo amin ako ang buy-buya. Dapat kumasirket nagpadi ka ako ni Daniel si Cardenas. Po. Siya nga tatipadi nga nagbaling nga chismoso no kan. Madi. Kasano data mo tan padi nga siya ti nagbaling nga chismoson darigatan siya ti padi sa chismoso gasam data madi. Dapat kumasa ka nagpadi ka ko na ni Daniel si Cardenas. Siya nga tatipadi nga naling chismis na no. Pagpagpatsin na kakagbalin na siya nga tatay pa din na mo nga naling agchismis no ko. Agkatawa ni Daniel si Cardenas. Di ba? Tracing agbuy-buya. Happy watching. Di ba manang Angelina pagpagginaki ni Daniel si Cardenas manang Angelina. Siya ako natipadi nga naling chismis na nakuan. Hello to Diwata Bianca. Happy watching Diwata Bianca. Ni Mother Ken Lolo ni June Samalyo Kabsat da Sir Tagapagudpod. Sumalakante. Hello to Diwata Bianca. Happy watching Diwata Bianca. Bianca. Hello to Diwata Bianca. Da entry mo ni Timay sa nga raffle. Diwata Bianca. Diwata, good morning ko na. Ni mother ko, kakabsat kang gagayam. Daniel si Cardenas, nasungbatak tayo, baga mo nang pagpadsin na. No, siya tinagpadi, siya kunti padi nga nalang tikismis na nakwa. Good morning, Diwata Bianca. Happy watching. Ayan, kakabsat kagayam. Thank you, sir, ko na ni Diwata Bianca. Uri no, ag-live na ka po ti YouTube channel ko, uri ka i-post ko, sumurot kayo no kwa. Uri ka nakapalo kayo tiliwliwa ka na rayaw, tapno manayo ng pay iti entry yung uri ko, mabayag pa'y kakabsat, baka April 2, April 15 to 20 kasjay. Depende ajay pa nag 45 days da di baboy, tapno may dispose amin da di baboy no kwa. Sir, ag-out na kung circuit, 1 AM dito yan ko na ni Daniel C. Cardenas. Good morning, night, everyone. Thank you, Daniel C. Cardenas. Kada kayo amin kakabsat. Wala siya kumat ka, ag-out na kumatan apo adapay na batbating 3 minutes, tapno agbalin nga 1 minute, 1 hour and 30 minutes datoy. Alak paki. Hello manang perli taglipay matyas, nalaing ka agbasol nga padi ading rodi. Nalaing ka nga agbasol nga padi ading rodi. So pay man ang asong madya kaya diyan nagpadi. Yakpay na padasan tinag sa Kristan sa nagpadi gasam data. Agbasol na mo lang nga padi no ka. Talaga nga dilaw ko no siya madamana nga mang mismisa uno ag sel mo na ko dilaw ko amin dagi sango ko gasam data nga padin nakabasol na mo lang na. Awan ti paspasin no daduma. Ilipas ko nga doon 3 minutes langon ko ni Daniel si Cardenas. 3 minutes 2 minutes langon ng kapsat. Ilipas ko lang nga 1 hour and 30 minutes ti live ko apo tay supay dadyo oras na. Ni Lorna Domingo sa na. Umanang perli taglipay matya siyempre mangmismisa nak tapos dildilaw nak to magigisango. Da kayo nga kakabsat ken gagayem kunanak kung kunam ijay tapos dildilawom. Daw masungag kayo ti simbaan kung kunam dijay nga hanga na kamini kung kunam awa nagdidilaw ka mo awam lang da misa mabuto nga no kwa. Ay kakausap ni Josephine nanti Josephine. Di one day, balin na nga padi tapos agdildilaw na tumo di jay ni nakakapsatan ko malapdan tayong giwat ko. Ato yung kinatarabi tab tinumuti biyang poy panal ipalapal ko latati kayat ko nga sa ungay di makimisan no kawanin naungtan na nga padin na ati pan naka-orden ko nga disqualified na mo lang nga gasam data. Ani di wata biyang kakatawad. Nabigat ti padi nga talabtab kakabsak kagayam. Bas nga nakaseryoso amin ti makimisa ka po kakatawad mo din yung nagsimbaan. Syakti ang pagpakatawad yung nagsimbaan kakabsat kakasanon. Kakatawa kami. Wanin ado nga tating way makimisa na bas nga nakasilensyo ti unod simbahan nagkakatawa na mo ito. Kasam data. Happy watching kada kaya amin na po kakatawa ni Manang Perlita, kakatawa ni Lorna.
Apo nakasarak tayo ti bati nga nauyawon ko na. Adanto pa yung makimisaking ka no nauyaw ka nga padi ka kapsa. Awi watching ka na kaya amin. Galam Rosie nakasarak tayo ti padi nga nauyawon ko na. Thank you very much ka na kaya aming kakapsat. Nagyaman na kiti pa nagbuibuya yung agsakit dati tiyang ko. Sakit dati tiyang ko ako sa agkalulap. Alak ni nalpasa na po tiwan. Sa bagay sir, narigat ka talaga titi saan nga no ka makaraman ti luto na po Diyos ko na. Ang makaraman ti luto na po Diyos, alak itakaw mo ati mga ano. Daniel si itakaw mo ti mga tiluto na po Diyos no ka. Aras dyan. Good night everyone. Lorna Domingo kaabsat. Na po takawom taluto na po Diyos no ka. Abi nga takawom taluto na po Diyos ka. Muna ka. Padi ka tatakaw ka tiluto na po Diyos. Gasam data. Hello kada kayo, amin na po nga wanti lawas na. Thank you kada kayo. Amin na po. Good night, good morning, good afternoon kada kayo. Amin. Thank you very much pa nabuybuyaya po. Iti na nanumunga live stream ko. Ito man maminsana na po. Thank you very much. I-share nyo lang nga di kasala ko. Tanong may share nyo sa kayong agbuybuyang 11. At least mayatan kakabsat ka. Thank you. Labahaman nagbasol ka nga pa, dinukuan ko na naman ang Angelina Carla. Wumanang siyempre sigurado. Daniel C. Cardenas, bye-bye, I love you all. Thank you very much. Hasta mañana. Ito ba nung nabigatan na po, thank you very much kata kayo. Amin na po nga, anos nga nagbuy-buyakan dahil live ko, nagdingdingag. Thank you very much kata kayo. Bye-bye. I love you all. Bye-bye.